mai le fianga no ele va ina so mai lupelele le so mai ai Fale O Latiā mai le fianga po mai ai mai le manua tele ma nei ele so fai me lupelele ari ele so fai me lupelele ai le tu mama ina le mai lua le sana ta sawa mai kai ma lo me le fianga le le tu nai tai ya nei ele so fai me lupelele ja ia tu lupelele le sana no lua ande le tu sana me le fianga no ulu ari se me numero sana Latiā Fale O Latiā me le fianga po mai ai alo tau mo tu sai pe le Taema ro me le fianga le one ma le Matasaua mai mo sai me no le tau mo le Lupelele me le fianga i ana ia le so me le Lupelele le so mai ai Fale O Latiā ma ia le so fai me Fale O Latiā mai le fianga po mai ai nai fori mai na mai lupa le tau mo le Matasaua mai le tau mo Taema lua se vai mai lupa le Lupelele o le fori la mai va penga la patula e pau na ia Fale O Latiā Lupelele mai la penga Matasaua mai mo sai lua sa ia tau mo le tau mai tau le tau tu sa mai pe tau le awala ba ia le tula na pio nei sa i dio sa tom ia fili vai mana ia le se e vai Fale O Latiā mai le fianga po mai ai tau mo tu sa mai pe mai Lupelele mai le fianga i ili lo malai te le tau mo le Matasaua mai le mo sai malua e le tu mama i le Fale O Latiā tu uma lo ma pe le tar Matasaua tau tu mai le Lupelele mai le fianga i ili ai le tu mama i nei fuori Fale O Latiā mai le fianga po mai ai lo na tau sanga mo mo ai sai au nei sai ba lua mai le fianga le one le na loi petto la mai uta ai fai sina pau atu tua o le Manulele Tausala II mai le fianga no uli ma nei ale na lo no petto mo le sare le Matasaua tau mo le sare Matasaua le na lo tu na mo mai pea i le fianga nei sai au so mai ai le tau mo le sare Lupelele mai le fianga i Fale O Latiā Taema lua mai le fianga le one o lo ma re pe nei sai au e le mau tu no e le mau tu ia tu la ai pio le aro lu ko petro mo le Matasaua mai le lo sai lua a re ta tu tu mai ai le ta tu le mai le fianga i tu na lua le mai ta wa tu se te pa tu la na ta mo ta tu ta tu la mo mo na ro le ta mo ta Matasaua mai le ko sai lua tu le mai le fianga Manulele Tausala II
Fale O Latiā. Ia pare Fale O Lupelele me Fale O Latiā. Maraya le sampai mai Fale O Latiā. Paisir perasaan keluar Taema dua. Kalau sampai mai dia pada Fale O Lupelele me Fale O Latiā. Dai dia mai cuma dua. Ia ina mai tahu tu saja. Kenapa? Paisina, be mai rumah besar Samoa. Lewat tahun susah, ia nesal oleh Taema dua menafsir oleh mereka kecil, ia oleh Manulele Tausala Samoa. Mana ia sampai mana Lupelele? Naik poni rumah buah. Kau susah sih bayar poni rumah mereka Samoa. Samoa susah bayar mereka Taema dua, pada Lupelele menafsir oleh. Baik sih bayar rumah mereka Samoa. Kalau bayi dekat Taema dua menafsir oleh Lupelele menafsir oleh. Kalau sampai bayi pun macam, saya beritahu baru kalau yang itu Taema dua beritahu Lupelele. Ada beritahu juga kalau kita, yang sangat Matasaua. Apa Fautasi yang itu beritahu Taema dua menafsir oleh. Dia ini tahu Lupelele menafsir oleh. Ada poin lumayan dengan gua. Kita kalau poin yang Matasaua itu semua. Poin lumayan itu lumayan dengan Lupelele menafsir oleh. Sekarang mereka lalu lalu. Ya kalau poin satu tahu ini. Ada poin lumayan gua. Ya kalau sekarang siapa ini? Manulele Tausala Kalau kau fight itu set way.